sambil menunggu. Halo Kak nih. Punapi gatra niki. Dumugi becik nggih. Niki tiang jagi ngocen cerpen Kak. Cerpen online. Sasiastu. Ya, sambil menunggu teman yang lain. Sira niki Aditya Putra nggih. Guys, adanya nabian nih. Ya. Sampun jam 6 niki. Tiang jogging ngocen cerpen. Sambil menunggu teman yang lain. Ya. Halo Adi. Selamat. Oh ya. Aku jak bedek niki.
siro niki Lohni Dewa Krishna Aditya bisa pira ya masih nunggu teman yang lain dumun. Ya. Weh, Krismantara. Sambil menunggu niki tiang mulai mantan niki Om Swastiastu titik rahajeng wengi semeton serang sami semeton epi tiang niki sami sane mangkin titiang jagi ngewacen cerpen online sane kekawian oleh Ida Bagus Wayan Widyasa Keniten. Inggih titiang ngatur rasuk semua majeng ring Bapak Putu Supardika sane sampun nyiceni titiang kalah indik ngwacen cerpen online puniki. Inggih karena waktu niki sampun lewat niki jam 6 niki nggih tiang mulai mantan niki nggih. Semeton niki durus biar sayang niki. Mr. Lau kekawian Ida Bagus Wayan Widyasa Keniten. Halo Mr. Lau, kengken kabare? Mr. Lau kenyam-kenyam. Iya tu sing gedek kau ken tiang Mr. Lau. Kerana subuh mekejang nawang sabilang sanja mabolau. Yen adane ane sekendong saja. Lantang buin. Imade Wibawo Teguh Kusuma Diningrat. Kerana dedemanane nayup tua ajak memunyah-munyahan. Mekejang ngadanin Mr. Lau. Tiang masih milu-milu tuwung. Sabilang lina apa buin salikala. Subuh mecentok ajak timpalne ngalih loh tu. Loh tua maksudnya loh tu nika. Kangin kau subuh ortane mas liweran cara anak kampanye pesune. Uli satu ane biasa-biasa kanti satu ane tegah tusing bahan bakat gisi. Lenan teken ngalih loh tu. Mr. Lau masih ngubus siap aduan. Ada nang selai. Sekancan kelus siap cacap bahan nyarce. Siap berumbun. Siap dimpil karo.
dimpil aneh, siap sangkur, godek drupa, godek arang, godek receh, siap mata bara, siap membatis bara, membatis kuning, siap putih kuning, lan siap kancingan. Yen teke Mister Lau makrubuk buka nagih kecelin. Yen semengan saling pesautin makruyuk. Tiang demen ada nundunin apang engkal enten. Ngudiang ubah siap liu gati. Cek aluh pesautnya marot takunin tiang. Bagus diarse dogen demen ngubah siap buine nyidang dari raja. Kaling ake ane mula demen meberanangan. Badah. Mister Lau ngelah dogen pesaut. Tiang demen ngelah timpal buka Mister Lau. Semengan ingat dia megai kanti tengai. Saja ngalih beranangan. Nyaluk sandikala. Suba cara babuang buntutin paling ngalih lau. Diastun keto. Mister Lau bisa dadi sangging. Di desane sabilang ada anak lakar matatah. Mister Lau suba nyalanin. Len suba pejalan ne. Tusing nyak-nyak nayup lau nang telung dina. Mau berata. Keto iyo nyautin. Sabilang ada anak ngajakin ngalih lau. Ane metakon ngerti suba. Sinah man proyek baru. Ada ngendah ngomong. Yat nyentuh sing proyek. Mayat nyentuh mula uli nekang tuas. Sing dadi ngalih bati ulian mayatnya. Kamu megan tiang ningehang mu tuturne Mister Lau. Cek tekah di langite kadang. Sing medaya buka keto penawang iya ne. Bani demen ngalih luh tua lan demen magocekan. Kadenang patuh buka tiang tusing nawang kangin kau. Dijo melajah nyanggingin Mister Lau. Tiang metakon. Di geria ene penatahan. Pedanda gede ngicenin kanti pengastawane. Ake icenino. Antes cacep pesan cai nyanggingin. Ajanian swece widine. Lanus pejalane. Dadene cai bisa maca bali. Badah. Ne maro jelemo adano. Lekang awake bedik. Turis dogen cacap memaca bali. Iraga ane nongos di bali. Tadi tu sing rungu. Ake ya diastun kakene. Mantas maca ane aloh-aloh dong bisa. Ake melet. Nawang rasan yeh ental ane ental. Yen yeh ental ane melau. Dong suba biasa. Tiang sayan tu sing ngerti teken Mister Lau. Uli laksana demen memunyah lan demen magocekan. Sakewala. Yen suba nyalanang swadarmane. Dadi sangging. Jek seken gati. Sayan pak dogen tiang metimpal. Iseng tiang metakon kene. Sing melet nyalih somah deh. Apang ada aneng rungwang. Sing mekita. Cang lakar nyuklo brahmacari. Lakar dadi brahmacariya. Apang dadi bisma gitu. Gitu je. Sina suica widine. Ada jento pilihina. Tiang nuturin. Bes gede pengaptin caine. Mih.
ada ya tegah-tegah tagih he. Ento tu gegayan gede. Yen ngalih somah, ngitungin isin basang somah. Suwut keto manakan. Buin ngitungan pana. Subo gede, ngitungin prabio nganten kanti tuwo rebut panak somah. Sing malahan padidian, sing ada ngerepotin timpal. Benoh masih, apang tu sing buka icang. Gitu subo dadene apang tawang. Bes kedemenan nganten, jani kijo-kijo kewah. Lenake kijo-kijo tu sing ada anak nombayang. Ma kita ngalih loh tu jek aloh. Mr. Lau sayan nyeremang jani. Bok ne subo lantang ange. Tiang sayan sing keresep teken Mr. Lau. Dikenah tiang lek teken ye. Tiang mendep-mendep melajah awak. Alih tiang bapa sidi ane bisa memaca Bali. Orahang tiang terdujon tiang melajah. Demen pesan bapa sidi. Dadi maro melajah. Maro mekito pe. Beh. Kalah hange teken Mr. Lau. Mr. Lau subo mai pe. Subo. Ada telung bulan iyo melajah mai. Mih. Sing medaya tiang pe. Dong selak gati Mr. Lau melajah. Mula selak. Tamislah isin kenah bapa neng bakatang. Sayan jengah tiang. Jelemu ane demen teken Lau. Tadi selak melajah. Dong jani tiang kalah hange gati teken Mr. Lau. Ane bangina aksara. Ento pelajahin. Yen sing tawang isin ne. Mr. Lau takonin. Dadene. Subo antas Mr. Lau dadi guru pe. Cai sebang dogen duak. Apa tu sing isi. Mr. Lau sebang ne brekele. Ke walau isin nental teken nental. Tiang sayan lak teken awak tiangnya pedidi. Alih tiang petangin nika Mr. Lau. Urukang apa tiang? Perjani tiang ban-ban metakon. Biasane cek sambrak munyin tiangnya buka montore mebedel. Jani ngangon logika. Ngangon tata ti tiang metakon. Ake sing guru. Ento ibapa takonin. Sobo dibi man kemu. Made horahina ngurukang. Badah. Jail pesan ni bapa. Aki tu sing nawang apa. Dadi yang cai guru. Guru ento gegayan gede. Cutet ne. Aki tu sing nyak dadi guru. Beh. Made. Gitu subo ajak tiang. Tiang melet melajah. Urukang je aja bos. Made ngorahang turis dogen duak bahasa Bali. Ake anak pepolosan dogen. Guru ento ada diawaki. Guru ento tuah kenah ane melah. Munyi ane saja lan bikas ane metate. Sayan. Tu sing kakenah tiang teken isin munyene imade. Tiang jani tu sing bani nyabatang adane Mr. Lau. Kerana jejah tulah teken penawang iya ne. Diastun je timpal. Kewala penawang ne ento sat maka guru. Tiang orahina mulih.
Jumah pelajahang awake malu. Suwut jumah maro pesu. Buka kurungane padangange teken bobotohe. Pandusange teken tukang gecele. Maro aduna teken tukang kembari di kalangane. Dadine yen made makocekan melajah masih. Sambilang dina iraga makocekan diawaki. Bisa menang, bisa kalah, kenah iragane. Mapruput diawak iragane. Duh, de, sing kenah bantiang. Kamu mulai malu, umah awake resikin. Suksema de, tiang budal. Tuotang tiang mungine imade ngeresikin umah sampatang tiang sabilang dina umah tiange. Siamin tiang sabilang kebus angsengan palemahan umah tiange. Tiang ngeneh-ngenehang mungine. Tadi soleh gati timpal tiange ne. Tiang horahino melajah di umah tiange padidi. Dijo ada unduk. Tiang ngelimurang kenah mirip mula keto anake dua. Tusingnya rajanian nerima murid. Apang tureksa masih mirip nih. Petenge nika tiang belasak pulas main nyerep cep aja bos cara imade teka dikenah. Mula kewah ngerasti tiang awak. Sakewala ban kenah sujati lakar tepuk ane sujati. Dikenah ilah-ilahang apang dadi buntar buka gelange. Pincerang sabilang dina nganutin pejalanane patut. Ento etut tuwut sinenya katut dikenah. De, tiang metakon. Imade tuse nyautin. Ia tepukin tiang membaju putih buka kapase di ambare pak ajak bulan ane mengpeng purnamo kapat ngiring Dewi Ratih. Imade tuse matolehan nang abede. Bulane sayan surup. Sayan tusing bakat ban tiang nyujuh ban kenah. Puput ainggih asapunika sane presida aturan tiang yening winten iwang titiang nunas gengrena pengampura titiang matur sesama majeng ring semeton FB sampun nonton niki tiang matur suksema majeng ring Bapak Putus Partika sampun ngicen titiang galah indek ngocen cerpen online puniki. Ainggih sane mangkin sinepit tiang ngantuk paramo santi. Ong santi ong. Suksema.